heng te hi khovela ram throi tu te kar chu ani heng kar te hi tank angmaya thilti thei ania ma se kar changkang tak angmaya siam ani thung khovela ram throi tu kar thaberber te ka entir don che ani ama saberata US presidential car bistia shiatmang hian bulhan chanila he kar na le changkang tak security thatak nei hian tukver glass chatak mai aneya sniper silai mu tak ngel point aton tlang theilo akong khar hi inchis riata cha aniya thlona kong khar anga rit ani bok he kar hi apumpuya bokin ton kola ya rit ani pui tak khe ani rangot mai the beast car noilam hi bomb proof aniya an noilama hian bomb pok ma se engtin ma aum theilo ake rengot po hi melma ti dan mai thei ani lo bok tank angmaya khau ani lain achung lam ero private jet ang ani thunga achunga hian tear gas cannon auma shotgun le night vision system a thuam ani the Bihchiang security plate chan ani boka hei hi US president himjok nana mipuiten an shet lok theinan ani he kar ropui le turu tak mai hi US dollar makta duai somni pani man ania India poisa chuan vaibel cheza somriat pani chuang niin tramba hun laya le ani antot le chiah hian King Charles as limousine hi kan envele donanga Queen Elizabeth II tan liulewa an design ani kumsom nga liam ta car an lo siam to nia malnai hunami tin kan soi theng chu he car hi car naran ani hau lo mai 6.75 liter V8 engine amanga khovela hian model ni chau a om apani hian lal ina garacha da ani he car danglam big na chu akong khar hi ania achunga hian lal chu adin tir thei ani bulletproof ani baka ral thuam manga thuam ania aman hi $12.6 million ania India poisa hin vaibel cheza chuang man ani he Bentley state limousine hi car changkang tak ani baka achunga chuangte venghim thei tu thatak ani bok tuna chuan president Vladimir Putin a car aura senate hi Bihchiang vele donila he car na le changkang tak hi a horsepower chu zanga somko paretania ari zong hi ton saria rit ani bok bulletproof ani baka bomb proof ani bok chemical manga be na baka bomb manga be na te machon turin ain peisa reng apon lamlan dan thatak baka hian achung lampo hi luxury thilvek ania achangkang hi anirngot mai aman hi dollar noi ni singli sanga manania India poisa chuan vaibel chen hi chuang man ani ama ero chu Putina kar ero hi chu hei ai hian aman asang le zualang ti chu thilchiang sa ani ole tuna kan envele tur hi chu China president car thilti thei tak le danglam tak hongki N701 ani asai zong hi fit som pariat ni in alai zong hi fit ruk le achan ve ani he car hi Rolls Royce nen ainang dewa 402 HP turbocharged V8 engine amanga atengki hi fula thunin kem zariata hla atlanthe he car chungchanga athat na le adang lambik na hi top secret thuruk to pania mipuita siata ponzar lo ani North Korea ve thung chuan supreme leader du than vele thung chu Mercedes Maybach S600 Pullman Guard hi ania karpa ngai nen chuan in thlau tak ani bulletproof glass ani baka abodi hi cha taka tuam ani bok he car hi bodyguard tam takin an veng china 5117 HP turbo V12 engine mangin chaktak khi anerngot mai China ang thovin North Korea po hian an leader kar chungchang hi
midang te shia ta an puangzar tam vak lo he car hi a model pa nga ya chuan $1.5 million ania India poisa chuan vaibel chen hi chuang man ani chuti lain Kim Jong Un a car ero hi chu aman asang zok don ti chu chiang takin kan she ome Germany lama ve thung chuan Mercedes S680 guard anei velea German Chancellor chuan na turin ari zong hi keji sangli zani ania ari na chan ve hi chu ama ven himna ta na an thuam na hi ani 6.0L V12 engine ania tin all wheel drive ani boka a model ang siam to hi chuan a him berbok awarzon pa ngai hi man chu dollar noi ruk singa manania India poisa in aman chu vaibel chenga chuang man ani technology sang taga thuamani baka a him hle bok tuna chuan French President Emmanuel Macron car vele thung hi kan endonanga DS7 Crossback SUV ania Crossback Alice upgrade version ani he car hi original model ain centimeter ni in asei zoka tin E10 plug-in hybrid powertrain manga thuam ani bok aman hi dollar singsari sang level ania India poisa hin noi somruk pakhat chuang man ani chuti lain president car model ero hi chu hei ai hian amana sang zok don ti chu kan theu ome ole tuntumatan chuan khati zong khani ye kovela ramsoi tu te car rang sangan han talan tak te khan engkhange thaberai shet vele comment lama milo shetir vedonia